салому дуруди бепоён ба мардуми сарбаланди тоҷикистони азиз, ба мардуми ғариб, мусофир, муҳоҷир. хоб ҳозир як наворе тамошо кардам. дум ба дум чандин наворҳо биромад оиди хоб писарбачае ки дар мактаб ба як бераҳмӣ дар Москва, дар хоб Одинцово, хоб ба як бераҳмӣ ба қатл расондан. дилам реш шид. хоб тоқат кардан натонистам. ба видеоҳои пайдарпай блогерро тамошо кардам. ва як блогер гуфтааст ки чаро хапен шумо, чаро шумо гап намезанед, навор намекунед. аслан фикр мекунам ки ай дасти ҳами блогерро ҳеҷ чи намебиёя. ва ай дастон агар ягон чизам биёя, гапҳои хуб гап занед, фикрҳои хуб гап занед, барое ки тамошобинам дорен. хоб чӣ гуфтанӣ ҳастам барои ин писарбача, яъне барои қобилҷон ки хоб сину солаш 10 сола будай. ин ҳамчун тифл фикр мекунам оли ба гуноҳам шидагӣ нест. хоб духтара 9 солагиш ба балоғат мераса, хоб баъд ба гуноҳ мешава, гуноҳборш мешава. писар аз 12 солагӣ оли ин ба гуноҳам шидагӣ нестай, ин гуноҳам кардагӣ нестай. ин фақат ира чӣ кор мекунам, фикр мекунам ира баъди пурсиш рост ҷаннатулфирдавсе ҷош. ҷаннатулфирдавс ма фикрҳои худам баён мекунам. хоб ба падару модари қобилҷон, ба хишу пайвандои қобилҷон сабри ҷамил аллоҳи меҳрибон диҳад. хоб қобилҷон иншаалло бечуну чаро ҷош ҷаннатулфирдавсай. аллоҳи меҳрибон модара хишону пайвандош сабр диҳад. аллоҳу акбар. модари меҳрибон, хоҳари меҳрибон, зиқ нашав. ин қобилҷон яъне ки тӯшаи охирати ту ҳастай, тӯшаи охират. хоб фарду рӯзи қиёмат ҳамин хел фаҳмидагӣ ҳастам ки дари биҳишта, ҳарчанд мегӯянд ки қобилҷон дохил шав дар биҳишт, мега ки не, то модари ҷигарсӯхтаам, то падари ҷигарсӯхтаам набиёянд, вориди дари биҳишт нашаванд, ман дар биҳишт дохил намешавам. дидия чӣ қадар мартаба дорад, чӣ қадар нозу нуз дорад пеши офаридгор. аввал падару модарам дохил шавад, баъд ман дохил мешавам. мега хай ман ҳамин қашиндам, ҳамин медонам. барои ҳамин модари меҳрибон ғам махӯр, аллоҳи меҳрибон дод боз гирифт. хоб фикрҳои худма оиди ҳамин қазия чӣ гуфтанӣ ҳастам, яъне ки албатта як инсон, як одам пешравӣ кард, хоб ба обрӯ шид. хоб мисол дига одамо вайро шинохтанд, албатта душманош бисёр мешаванд. ин тинати инсонӣ ҳамин аст. хоб фикр мекунем ки тоҷикистони азизи ман, хоб як дар давраҳои 91, 92 то 97 то 2000 як давлати пароканда буд. як давлате буд ки ӯ аслан ба нестӣ омада расидагӣ буд. ва дар ин фикрҳои худма гап мезанам, аз давраи союз то давраи ҷангҳои шаҳрвандӣ то ин давр, яъне ки давлати мо дар як муддати кӯтоҳтарин як давлати пешрафтаи тараққикардаи серу пири дунё шинохтуш дар як муддати кӯтоҳ. ва ин ҳам ки буд? ин ҳам тоҷикҳо, ин ҳам мусулмонҳо.
برای همین دیگر ملت ها البته بخیلی میکنن برای دولت تاجیکستان، برای ملت تاجیک بخیلی میکنن، بخیلی نمیکنن. یک زمان شده که خیشوی نزدیکی در تگ یک کورپا کلان شدگان با هم دیگر بخیلی میکنن. با این دولتداری بازی نیست. در تمام جا پرچم دولت تاجیکستان بلند است. در تمام جا ورزشگران ما، در تمام جا مثال نیاگان ما از ابو علی ابن سینا تا فردوسی و جامی و خیام در تمام جا آوازه و دروازه یکی خمانیت دولتی خورده که من مایده که یکی در برای ما بخیلی میکنن. من ایره در باره بخیلی نسبتی مردم تاجیک خب دیگه مردم ها میبینم. برای همین چی گفتنی هستم که باید ما اولا تاجیک هستیم، پس اون دینی مبین اسلام قبول کردگی هستیم، ما مسلمان هستیم، تاجیکی سربلند هستیم و باید ما در دیگر دولت ها صورت در مهاجرت هستیم، در اونجا کار و فعالیت میکنیم. این رزق ازلیه، رزق خداوند که کجا ده که پاشید همونجا خداوند میبرد، همونجا کار و فعالیت میکنی، همونجا رزق جمع میکنی. خود در امریکا باشد، خود در انگلیا باشد، خود در گرمانیا و در خیتای و در لبای جا باشد، ما سال آزادانه میریم کار و فعالیت میکنیم. و ما با شما یک چیز گفتنی هستم، یک نکته را که باید ما همین خیلی رفتار کنیم که دیگر ملت ها از ما عبرت بگیرن. همین خیلی رفتار کنیم. دیگر ملت ها دیگر آدمایی که مسلمان نیستن، ای مسلمانی ما، ای تاجیک بودن ما و یا عبرت بگیرن، حسود بخورن، با ما دوست شون، برادر شون. نه که ما همین خیلی رفتار کنیم که با ما نفرت کنن. برای چی؟ چه نفرت؟ از چی پیدا می شود؟ از حرامخوری، از فریبگری، از تهمت، از بهتان، از نسبت همدیگر بدبینی، همدیگر در دیگر دولت ها در مهاجرت پس زدن. انا دیگه ملت ها میبینن میگن میگن یا هیچی گپی نبودن. بچه ما همین رفتار کنیم که ووایا پسند بیان، خوش بیان، با ما دوست شون، برادر شون، نه اینکه دشمن شون. یه فکری با بگیم همینه. برای همین ما همین قدیدگیم پستی و بلندی را، همین سری و پلی را دیده ایستادیم، همین حاضر یک مینوت همین کار رو برا ما دیده ایستیم. برای همین برادرها باید ما دوست باشیم، باید ما سرجم باشیم، باید ما در پاولی همدیگر باشیم، باید غمخوری همدیگر باشیم، باید شکرانه این دولت و ملت کنیم، باید همین کار رو بکنیم. برای همین دیگر ملت ها با ما باید نفرت نکنن. این یک نفرت، یک بدبینی و یک بخیلی های زیرکی را دست باید نتیم. ما وقتی که با هم دیگر دوست و برادر نباشیم، بفهم که دیگر ملت ها ما را چشم دیدن ندارد. باقی در پناه الله پاک باشین. اینجا زپرف شکامت که زپرف که پرشید. برای همین ویدیو رو مگرم بس کنیم. زنده و سربلند و خانواد باشین، هوشیار باشین، زیرک باشین.